Sang mane sampai neku tontong parano ungkurre sumanga mintu kaborok na puang lako kita solanasang ki sia sende pada si tamu sule lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube EKB Bahasa Toraja kadan na puang tu lata basa lata rangi lante atu yate dia lamai Pak Pudian 25 angka misa saya lako sang pulo Pak Pudian 25 angka misa saya lako sang pulo apa dolo lata basa tu kadan na puang may komi tamangan dolo ko puang matua tamas tambayang mati olo malabi mi puang matua do surugah kinanay tontong masambayang ungkur resuma nga Pak kaboro mi siya katuan Pak kamasemi kikurre sumanga duka tu dio na kadi pagarisan ki dio may kasalangki angki di sorongan tu dio na katuan saya lakona lansangan na puang ki puang Yesu ki makurre sumanga ia magarontok na katuan saya lakona o ambe ki daw suruga amin mintu lalan na puang ia mo kamaturu-turuan sia kamarurusan lako taong karitutui basena sia mintu kasabianna angka sang pulo lamay Pak Basanta Pak Pudian 25 atu yate na dipakondi nakua lalanna buang matua lalanna buang matua siulu solanasang tu pada tontong di kaboroi dio may buang matua ia te may mintu apa dadilan lino Madin batu biasa ditiro sia dinilai ulendri da dua cara ya mau tu cara positif batu pentiro melo sia malolo anna pentiro negatif batu kadake sia kelok papasusian keden misa ambe batu indo ke umpakilalai batu unada ibatina latuo masero sia maruru Madin na tarima melo susi misa Pak pangada tongan tu kapua gaitna apa si balikan na Madin duka na pahang salap bati na kumua ya tu Pak pakilala ya to Madin la usak kalangan ni kapaisanan na ondong pi na sanga kumua iyan na ya tu iyan na to la usak kalangan ni pengkarangan na puurung tay anna kiasele madomi siulu tu di kaboroi lan puang Yesus Kristus kadat na puang matua lamay Pak Basanta Pak Pudian 25 tu tabasa siya tarangi lan atu yate umpokare lako kita tu pasambayangan na to marasan unolay ka maparisan belan na unolay kamaparisan sia mabanda na katuan belan na tanga sia gau kadake na ualin na batu musuhnya apa inde duka to nani to mapudi unannungi sia unakui tu mintu kasalan na lan atu puralendo ya moto anna unando ya tu to mapudi unando pa atunduan kagarisan siapen tilindungan dio may puang matua ulendu iduka te pasambayangan ya te nani katonganan ni kumua ya tu to masambayang si tuang kapatonganan lantuk sia kina unto emanda base kasalamaran na puang ondong pi kemeng kaolay lako mintu atoran na puang matua manasa kumua la umperasay ka maturu-turuan sia kamamasian na puang lan mintu allo katuan na belan na ia tulalan na puang tangnya lalan lako kasanggangan sia kamatean sangadin na ma padulako kamarampasan sia katuan saya lakona siulu solanasang tu di kaboroi lan puang Yesus Kristus ulendui tu mintu apa mangkana olay siya na pirasay to mapudi lam lolangan katuan na lamen da diduka misa petamba siya pepatudu lako kita solanasang ki lan atu ya te kumua may komi
Antalolangan ni temintu katuan talan kamengkaulan sia untuk manda basse kasalamaran na. Sia tuo si turu kadanna sia pak porayanna puang matua. Anta katotongi kumua ya kemengkau laki lako pak porayanna puang manasa kumua tae antala sanggang sia mangsan sangadinna la untarima ki kamaturu-turuanna sia kameluanna puang matua masai lako. Amin. Tama sambayang. Ya te kami te o puang tay ami pada dimana kan ni sangadinna mi pakaboro kan ni mi kambi kan ni sia maondonganna mi paturu kan ni tuduna kameluan la mintu katuan ki la masussa la magasa ki sading tay mi leluk pakaboro kan ni ada imo kan ni o puang mengkau la lako parentami lansangan na puang ki puang Yesu kirampo masambayang o ambe daw seruga. Amin. Rampoin de totu kadan na puang matua. Tarangi lan atu yate. Tontong kipeta da kumu ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tak pak bagian ni. Kure sumanga puang tontong umpasake komi.